Muthenya wa aramithi kiumia giki nirio uria wari munini wa President Rigathi Gachagua aruguririe kiama giake kia DCP na muthenya ucio no gwatuthukire ngahiha. Riu IBAO iria irari ni imenyithia cia gutugiria Gachagua ni kuruguria kiama giki ni ithukangitio icigo itiganite. Hamwe haha ria turekirire billboard iyo ni haha thutha itu haria turugamite. Naira goons cia kuma thirikari nene hamwe na thirikari ya county ni cirokire thaa mugwanja cio tuko mararuga nyumba gate cia nyumba iri hau marahura washimani marabata kinya kuri iguru gorofa ya kana na maratigirira ati mathukangia billboard iyo. Kurerikana nyanake na andu angi aria mareciриrie gukorwo mari maabitha a borithi marahithukire nyumba iria IBAO icio igathikitwo na guciananga. Uria wari MWENA giti bodi-ini ya KICC IRUNGU NYAKERA akiuga uyu ni uteti uhitukitwo ni mahinda. Ndihoe Sakaja we na security ciaku mundu ekira kindu bana yake handu ni kweyendia arendia no tukwihoe Nyakera ni mundu uroneka angituteithia thiini wa Nairobi na turahoya kaundu gatikanekike ringi. I think Sakaja na ile mapeini yake ilibidi atume magunzo wake wameharibu bana, na mimi nafikiria hiyo sio siasa. Siasa sio kupigana kwa ground. Siasa ni tupatane kwa debe tujue nani anawin. Tendo Sakaja amefanya hajafanya tendo mzuri. Juu kila mtu ako na rights zake za kuweka bana mahali anataka. Sisi kama mama na youth tuna support Nyakera. Tine siasa cia tene ya ici ni siasa iheteketwo ni ihinda ya ithuĩ turauga akorwo mundu biũ ni arenda guthurwo leke athie atigirire ni aruta wira uria ahirwo ni andu ihinda riria ria 2022 riria thuragwo. Angĩkorwo mundu ni aremetwo either thirikari nene kana thirikari ya county ni ainuke kana agakoinuka ni tukamainukia. Nyakera augite bururi wa Kenya ti wa mundu kiumbe na matikuguoyohio ni maundu tamaya agikinyiriria a Kenya ni manogetio ni thirikari ya Kenya Kwanza na gutire undu gucenjia. Bururi uyu ti bururi wa mundu kiumbe ni bururi witu ithuothe na inegene riria muraigua riria rikuria ground tukiuga twathikiriria ground ni inegene ria andu marakaritio ni utongoria wa thirikari mwena-ini wa thirikari nene na mwena-ini wa thirikari ya county. Koguo na mangikorwo ni matarurite billboard message ya Kenyans iri oho message ya kuga ni one term. Gachagua aratanya kuhuthira kiama kia DCP kunyitithania muingi wa gicigo kia Mount Kenya agithiaga na mbere kunanira njung'wa na atongoria ciama-ini ingi mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachage.